Daktari Gasha alikuwa presidential candidate mara 3. Sent tuko na mheshimiwa mwingine ambaye anaitwa Daktari Joseph. Lakini kwa sababu ya vile mnajua Kenya yetu ni na mchaguaji kwa haki, wakati mwingine mnasemana kwa sababu ya hapa simtamchagua. Nataka tutaanze mkono wetu vizuri. Ni vizuri utaongea watu wote wakiwa wamejaa kwa hall. President ni mtu mkubwa. Ambao wako kwa njia wanakuja, na hivyo basi nitaomba hapa tutapata hapo. Wachungaji wanakaa hapo. Sijui kama kuna mgeni mwingine. Jambo Mr. Tito, asante sana kwa sababu ya kuja ku grace hii. Haya, kwa wakati huu naomba tuingie kwa entertainment. Wanaweza kuzitazama na waseme kweli ile footprint sifa. Kwa majina, mimi naitwa George Omondi Muga. Mimi ni chief ya Githurai location. Kwa hiyo muda yote nimekaa hapa miaka 15. Na ile kitu naweza sema saa hii ni kushukuru wale wananchi wa Githurai kwa ile njia tumekaa nao, tumefanya kazi pamoja. Hii mashirikiano tulikuwa nao pamoja tumefanya kazi mzuri mpaka security ya area imekuwa salama kabisa. Kwa maana napata report kutoka kwa wananchi na wananipenda sana, na hata mimi nafurahia. Ndio tukiendelea kufanya hii kazi pamoja, wale wengine pia watakuja washirikiane na wananchi ndio waweke usalama katika Githurai. Ile nafasi ningefanya kama chief mwingine, ikiwa ni mwingine angepatiwa nafasi hapa hii. Ile kitu ningefanya ni kuangalia usalama katika area hii. Ya pili, hii mambo ya kupigana na pombe haramu. Kwa maana tunataka vijana wetu pia wawe na amani. Tena tunataka hii madawa ya kulevya na pombe haramu, wale watakuwa nafanya kazi waendelea kusikilia, ndio kitu isifanyike hapa tena. Kwa maana tumejaribu kurudisha kabisa, mpaka sasa imekuja chini. Sijui kama tutapata chief kama Chief Muga. Kitu ya kwanza, Chief Muga ni Mjaluo. Mimi ni Mjaluo kutoka Homa Bay, yeye ni wa Siaya. Cases mingi na alikuwa amependwa na watu na amependwa mpaka sasa hii. Ukienda kwa ofisi ya Chief Muga eti wewe ni Mjaluo na umestaki mwingine mkuu ama kabila lingine, uanze kuongea Kijaluo, atakwambia ongea Kiswahili. Hakuwa anataka kuongea lugha. Hata wengi hawakumjua kama Mjaluo. Hataki lugha kwa ofisi yake, anasema ongea Kiswahili. Githurai ilikuwa mbaya. Pombe zilikuwa zinapikwa kwa mto wapi. Na Chief Muga akiwa assistant chief, akiwa senior assistant chief, akiwa chief, tulimshikilia mkono na tulijaribu kupigana na pombe changa haramu hapa na ikaisha kabisa. So naomba Githurai vile wengi sahi wengine wakikuja Githurai hawajui vile Githurai ilikuwa, na sahi hata ukitoka estate, hata penye mmetoka nyinyi watu wa media, mkisikia tu Githurai mtatafakari Githurai ya zamani. Chief Muga akiwa assistant chief, senior assistant chief na akapromotiwa akiwa chief, ametengeneza Githurai. Wakati alipewa promotion, unajua hiyo ilinyakuliwa, alafu yeye akapelekwa kwingine Kasarani, lakini sisi na huyo chia lady na wengine tulisimama na tulifight na tuliita media na tulisema hapana, hii chance ilikuwa ya Chief Muga na alirudi na ametengeneza Githurai. Kwa hivyo kila mtu, hata mtoto ukisikia, hata kila mtu na ana ukabila. Mimi naitwa Richard Okoth, mzee katika hii kijiji, pia ni chairman wa community policing katika Kasarani sub county. Tuko hapa kusherekea bwana Chief Muga, Chief George Omondi Muga, ambaye aliingia hapa tangu 2019 mpaka leo na akawa promoted. Alipoingia alikuwa assistant chief 209, by 2019 akawa promoted kama chief. Wakati huo wote amekuwa akifanya kazi nzuri sana, manake mara ya kwanza Githurai hakukuwa kuna kalika.
lakini alipokuja security iliweza kufanyika vizuri mpaka hata sasa population imeongezeka sana nyingi kwa ajili ya watu wanakuja kukaa Githurai. Sasa population ya Githurai is almost 40,000 from a simple sub location to a location. Tagwo Jane Wanjiru wa Sakayo, na niĩ nĩnyendete cibũ mũno, na niĩ ndĩ mũkaaji wa hapa, na niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ, na niĩ ndĩ elder, ndĩ mama wa maendeleo, mimi ndi nyumba 10, mimi ndi community policy. Rĩu rĩ niĩ ona ndiĩ ingiuga atĩa, nĩ ũrĩa cibũ atũtiga, ndiũĩ ũrĩa thirikari ĩngĩtũteithia, tondũ ona wathiĩ gwĩ cibũ wĩna thĩna, cibũ nĩ atatua thĩna waku, nginya nĩ ararutaga mbeca mũhuko akamwĩra ke thiĩ ũkarĩhe nyũmba. Cibũ witũ tũtiĩ tũkũruta kũngĩ ta ũcio. Niĩ ona no njite maithori, niĩ ndakũra ndĩ gwa cibũ. Thirikari tũiguei na mahoya maitũ ũrĩa cibũ atwĩkĩire Githurai. Tũtirĩ twaandamana, tũtirĩ tweka maandamano. Kwanja OCS okire akĩhũra cibũ na tũgĩthiĩ nginya Kasarani tũkĩruta wĩira ũkĩonekana. Hihi gũtirĩ ciana, gũtirĩ ciana. Kwanja rĩu nĩ ũrathiĩ 2 hours ũtekuona mũndũ mũrebi, nĩ ũrathiĩ 3 hours ũtekuona mũndũ mũrebi. Majengo ĩ haha, cibũ nĩ ũrĩkĩtie maũndũ. Rĩu kũrĩa tũrenda cibũ ũrĩa ũgũka ashike njia ta cibũ witũ. Ule chifu mwenye atakuja ashike njia hivyo, dagathiĩ miena na miena, asiegemea mpande yoyote, ajue amechaguliwa na wananchi na amechaguliwa na serikali. Kwa hivyo tunataka serikali tuletee mtu kama Muga. Ngĩenda mũndũ ũrĩa tũgũtũmĩrwo nĩ Ngai, nĩ thirikari na Ngai, tũtũmĩrwo mũndũ hana George Muga, tondũ George Muga kĩndũ kĩa mbere ndarĩ ukabira, ana ukabira. Na yeye ni mtu upenda watu, anapenda watu wote, anawapenda. Kila watoto anawapenda. Ndenda kuga atĩ nĩ tũkoretwo na Chief Muga kuma rĩrĩa aingĩrire Githurai, na nĩ arutĩte wĩra mwega, na andũ a Githurai nĩ mamwendete, tondũ wa mbere ndarĩ ũkabira na atuaga cira kũringana na kĩhoto. Koguo ndegemagĩra mwena ũmwe, tondũ hihi nĩ wa mũndũ ũraria ruga yake, ekaga maũndũ marĩa magĩrĩire na nĩ tuorĩrwo. Although nĩ tũramwish all the best, nĩ tondũ nĩ ihinda rĩake rĩa kũhurũka rĩakinya, na Ngai aramũrathima na arathime family yake. Wa mbere nĩ ngatho kwenda gũcokia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa cibũ witũ mwega mũno kuma rĩrĩa twareheirwo. Nĩ tũikarĩte na cibũ ihinda rĩnene mũno, na kuma rĩrĩa cibũ ũyũ acokire gũka gũkũ nĩ anyitanĩire na ithuĩ tũrĩ ta nyumba 10, akarũgama na ithuĩ. Ũngĩmũrehera mathĩna ma gũkũ ndarĩ na thĩna. Kũndũ gũkũ kwĩ hĩndĩ kwarĩ kũru mũno, na cibũ ndarĩ aikarate ofici atĩ nĩgetha areherwo mateta ofici-inĩ. Cibũ nĩ mũndũ umagaraga, arĩa angĩ makiumagara magĩthiĩ gũita njohi. Cibũ nĩ ũmwe wa kumagara na ithuĩ nyumba 10, akanyitana na borithi, akanyitana na andũ arĩa angĩ. Koguo cibũ nĩ atũrũgamĩrĩire na agatũrũgamĩrĩra na hinya mũno, na nĩ cibũ twendete mũno. Ona rĩrĩa tũrerirwo nĩ arathiĩ tũrakiugire atĩ nĩ ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩega, tondũ ihinda rĩake nĩ rĩakinya rĩa gũthiĩ ritaya, na gwĩkĩrwo nĩ mĩaka yake ya gũthiĩ ritaya rĩ, gũtirĩ ũndũ tũngĩkararia tondũ nĩ mĩaka ya thirikari. Rĩu kĩrĩa tũngĩmũhoera ona athiĩ ritaya, tũrĩikaraga nake hakiri-inĩ citũ, nĩ tũrĩikaraga nake ngoro-inĩ citũ ithuothe andũ a Githurai, na tũgaikara tũkĩmũhoyagĩra ona kũrĩa athiĩ, akorwo nĩ wa gũtherema na akorwo maũndũ make marĩthiaga ona mbere. Na rĩrĩa gĩcagi, rĩrĩa oka Nairobi agoka gũtũcerera gũkũ.
Daktari Gasha alikuwa presidential candidate mara 3. Tuko na mheshimiwa mwingine ambaye anaitwa Daktari Joseph. Lakini kwa sababu ya vile mnajua Kenya yetu ni na mchaguaji kwa haki, wakati mwingine mnasema kwa sababu ya hapa simtamchagua. Nataka tutaanze mkono wetu vizuri. Ni vizuri utaongea watu wote wakiwa wamejaa kwa hall. President ni mtu mkubwa. Ambao wako kwa njia wanakuja, na hivyo basi nitaomba hapa tutapewa hapo. Wachungaji wanakaa hapo. Sijui kama kuna mgeni mwingine. Zaidi Mr. Jito, asante sana kwa sababu ya kuja kugrace hii. Haya, kwa wakati huu naomba tuingie kwa entertainment. Wanaweza kuzitazama na waseme kweli